pozdrav iz Nautike, novo u ponudi, Mary Fisher 805 iz 2002. sa 676 radnih sati. Volvo Penta TMD 41P, 200 konja, turbo dizel 6 cilindara. Ovo je vrlo popularan i poznat brod na našem tržištu, tako da mislim da ne trebam puno pričati o njemu, o kvaliteti i izvedbi. Na plovilu je upravo napravljeno kompletno održavanje, čišćenje, pranje, poliranje, redovan servis motora, cinkovi i kontrola svih sustava. Na plovilu je sve ispravno i potpuno je spreman za korištenje. Potpuno nova tenda, original, naručena u Žanovu. Isto tako potpuno nove navlake za vjetrobran, stol u kokpitu sa integriranom klupom i jaslukom, trolling ventil, držači ribičkih štapova, plinsko kuhalo sa plinskom instalacijom izvedeno pan. Interijer je iznimno očuvan, znači svi jaslici, sve zavjese, sve doslovno kao novo. Drvo isto tako nigdje oštećeno, ništa odtrgano ili da nije na svome mjestu. Novi Lowrance Hook 9 sa HDI sondom, Kenwood ozvučenje, hladnjak Coolmatic 12 V od 2 eka, svi manuali, salon koji se pretvara u velik ležaj za dvije odrasle osobe, isto tako stol se preklapa tako da se dobije puno veći dio za unutarnji dnevni boravak, ramčana kabina, odvojena vratima, zatvorena WC prostorija sa tušem u kabini, topla voda u WC-u, u kuhinji, obalni priključak 220 sa punjačem baterija i bojlerom tople vode. Kao što sam već rekao, brod stvarno je u izuzetno urednom stanju. Ovo je Big Mountain, 21 je stupanj, većinom sunčano, vjetar uglavnom slab. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću i isporuka na destinaciju kupca je moguća prema dogovoru. Za više informacija slobodno se obratite. Hvala lijepa.